Orang yang gajak umrah kabinyo menyopon gajak nang kaglah ke umrah wajib. Nai tamattu karena tamattu awal umrah dengan haji gaknya kawai hidih ke kait umrah yang di dalam tun haji. Tun haji kan 2 bulan 30 uro. Nyan dalam masa 2 bulan 30 uro nyan miqat zamannya haji gak nyan guna kubut haji awal ke kubut umrah nyan nyeun tamattu. Munyo lagenyo golong truk masa haji gejak nanti no kamu tahu Syawal Zulkaidah 30 hura Dzulhijjah nyantun haji bulan haji kan bulan haji kan Dzulhijjah je bulan Dzulhijjah bulan haji miqat zamani untuk haji Syawal Zulkaidah Dzulhijjah 30 hura nyo lah masanya kubut umrah awai duduk haji nyan tamattu nyo dilikutnya Ramadan mesti kerja kan ka awai umrah kayaknya duduk haji nya hanakeun tamattu hanakeun mudang.